phải nó tá lượng ta thường người sợ tan của biết nó phải mua đó nè tại cái mà sách ta là ok mua mà nó chưa cái mảnh đó rồi tao quả tứa đi tao tao rồi mua đi chỉ lo về chơi người ta có chọn gì khác thế yo cho cha không muốn cho chị nó ít lúa cha cho chị chút năng có chị cái gì vậy cái gì chị hành gì cái chợ lắm cái cũng thế đây cái này chị yuan tao à ít thêm mà là yuan chị cho chị trơn gì không đến đây thấy coi là mới cho đi liên đã có he nhiều à bóc đi hả có đại đấy đâu có cậu đấy nhiều na thì nó cho phá này nó dưới cho bên chỗ nó bên chỗ gì bán bán hoa con này dưới cục bên chỗ gì cả chôn đôi chơi cô vô nó cũng giống nó được chuyện trái hơi chỉ nhắc cá là vô cho cú nó thế cá cú
chỉ mà muốn tao rồi rồi chơi chỉ mua đi rồi mà muốn có ít lụt chip phá ra đây rồi con này sao được 5,000 đi lô và ô lô được thế nào ô lô nó chơi thứ là gì chip phá đây rồi phá ra con này lo cái đấy nhiều cái thứ là gì rồi áo lô có chi anh ấy sòng lô 15 anh ấy sòng lô 15 cái này ạ quá mà ngon rồi muốn mong nào thấy phụ minh sợ chứ phụ mặn mong ta lấy này món đó là lúc sáng bỏ mà ngon này bỏ cha cho đi nóอยู่ร่มเตะถ้าเหมือนว่าน่าเรา และมื้อนี้เรามาแนะนำประเทศที่เป็นตาน่าสนใจนั่นก็คือประเทศมาเลเซียที่ว่ามีการท่องเที่ยวที่ว่าดีอันดับหนึ่งเนาะและสวยสดงดงามที่ดีมาเลเซียนี่โรงเรียนจะเป็นก้อนหน้าเที่ยวเนาะยังเป็นสวรรค์ของคนมักช็อปน้องไผ่มักช็อปที่นี่โอ้ยมาเลเซียนี่เป็นโซนสวรรค์เลยแหละบอกให้เลยคนขายสินค้าราคาคือว่าแบรนด์เนมหรือว่ายี่ห้อดังๆนะที่มีคุณภาพนะตัวแพงคนลาวนี่สามารถจับต้องได้เลยราคาสินค้านี่ซ้ำๆกับบ้านเราเลยก็ได้แพงตามที่คิดเราสามารถเข้ามาหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียได้ดีพูดมาเลเซียของเราแล้วซึ่งเราตอบโจทย์ในทุกๆทางได้กันแน่นอนอยากรู้อย่างอยากเห็นอย่างฟังที่นี่เข้าใจใส่ใจม้วนสามารถเข้ามาถามพวกเราได้เลยเนาะถ้าแต่ใครเชื่อใครบอกช่วยหลายแล้วก็ทำงานตอนพักผ่อนในน้องใจเกินใจถามว่าในน้องพาตัวเองไปเที่ยวพาลูกหลานไปเที่ยวพักผ่อนเนาะ chị chơi rồi ít của cha rồiจะเป็นน้อยจอยรอđảo đã bây giờ xin gì nào rồi hả ăn được rồi được Chị lấy giá chưa? Chị coi cái này. Chị chơi với nó. Chị chơi. Đầu tư.
con cho nên là sẽ sai ta là lên nó sẽ kể để mà xin chỉ đua lượng đầy họ bị đua nhớ trong này họ phá là chợ chầu cụ theo